mau whamara to koe whang maare mau ki nasi ai. Mau kore tatara pauri mau ngai atu mai. Pere mama mau ngai loto whapauri. Whamolo, mau tarianga vai o forfola. Ani mawhai ke whamoi, mau lau maari e Christ ko mau whamoi. Amen. Kore ke whangai benga hi ta whatapu tope whaafaket pe me whreni ta mau mawhpalu whakata tau proklama hawe hoa good me mo tau ka inga lotu Tohitapu. Ngai pot ko tope o maamani mo mea meai, tai tari reiki mo tol. Ea tau tol mo pea whawhetai ko rihe ko tau o tua ko tua lahi. Ko matawai au e rei mo e kovi pe ko tau tol mo e pea whawhetai. Ngai tōku ngai mo i ni tuke tau whawai. Programa ko ni te tau sio, ko hae lau e Tohitapu ki he tau i Iulani. Ko matawai ke tau koe ni ba ko te mo mea i ko tau pe me ngai mi tia whasosiare me ngai mi tia kehepe. Aku lere e tau koe ni aia ko hono o hofi e Isleri mo Amerika. Hai prea nga Iulani koe hika ngai lak whahaha koe nai whai ai, ma koe ngai mea aia. Hanga e prea nga Iulani o tamate i kakai, malpe tolai hake he toko tolo mana tupu. O nau kakai pe o nau tolo na nau tamate i koe koe nau whahaha, e nau tae loto me nau tae tui ke prea nga whamuslemi koe nuni tatake whanua e tae whamfu maa fitu. Vea ko ia fai ngai ko ni ko tokanga Amerika ia ko hi e ko ke frama Amerika ia ke ma Iran hane me tau fra atom ko ke fai nga fakau kau nof be talu nof be me hoko ke branga ko ni fa muslim ko no tatak me ta fa fitu ko ni mo na ure ag be na tol ke tamate Amerika tamate Israel ko ia fai nga e President Trump ka ko kai ke ha lawe do Tohitapu fai longa ni ngai me a fa moi igai. Tamai si su ke te tau se ke mati vai wa fa ba ko vesio no me fitu. Pe te mo whanong ke ngai tau me ongongo o e tau. Ka e ona mo mana wahe ko hi hoko en ko to pe ka te ki hoko e ngatanga ko hi e tuha ke ka kai me preanga ke preanga. Pe e ngai honge me mahaki lahi me mofu ike pot ke. Ka ko ngai mean ko to pe ko kamataanga pe ia ngai mamai. Aia. Ko tau ko tau ben tau whanau to e tau me ane fe. Koe ka whainga mea ni ke tau sio ai ke lau e Tohitapu ki pēsia mo koe pe mga i vesi whao mai ke te ki motu a siasi kau ki Iulani. Kau koe ko Iulani e ni, koe ka mea ni whekak mai. Mo umea koe lau ke Tohitapu. Koe umea ko tau bena lau ke whakamotua hai ko whakamatar ke ko si whakakato e ko si sukarasi koe me pe toi ke whakakato. Koe hokoma e ko si sukarasi o whakamāwa maamani o whakaau hai whaikovi. Whakaau hai manufekai, e ko manufekai fuke tala ko ni pe ko se tane pe manufekai ko ne ngai pure anga una tu fa ko manufekai e tolo pure ke to fa ha ba ko wanga fa hinga ke ko manufekai lo ki ko tala ko ni ko se tane be va ta wai o so mata le me be va ta wa ko se tane ko ngata ko te vo manufekai ho no wa ka mata anga ko va ta tolo ko fa ha ko ngai ma fa politika re he tu ha ke me tahi ba ke ngata o ange no ngai mawhai ona ki e tala koni. Pero ne mea whai koe whawhe paki ki ka kai ai otua. Aia, ngai mawhai whapolitikari tape mei loma ko ngā paula mi ka apostolo no whatanga e lotu kei hoko pepe a manu whikai hono wai, manu whikai hono tō lure vai ai ko tupake me whonua. Ai ko hange ia halami ka urea hange hatalakoni. Aia, o koe lotu e, koe ngai lotu e, ngai mawhai whalotu una whawhe paki ke kosperi e kau e muslimi. Kau e mamonga, kau e ngai mea koe ne lot ka Maria, kau e pahai, mo show witnessi, ngai mawhai, koe manu whekai a koe o guia e toi whaha koe palofita loi. Pea e ria whakataha mo se tani, manu whekai koe me tahi ki he anoafi, e hoko ma eko si sore. Ego tala noa, koe ngai mea beu toi ke hoko. O kei mo oibe manu whekai a se tani, o ke whaipe ni ngāwe, aho neongo, o ke tau tolu koe ni tau tui ke eka si sokarasi tau e tau koe fulai ni ngungulu pe ia. Tal mai pita, tal mai se misi, tari te kei bea se tane bea hola ia. Koe kovi pe koe tau noe nof ke area o hange ko iwi, tau ki nof o pe o mana kusai pe ke whaha koe. Koe ne aiai me bea se tane te tau tau, tal mai he eka si sokarasi, ma tala ke apostolo paurara korento vai honga fu, o koe whiri ko tau pe o mai he eki ke te tau tau, o kune o mai he iwi ke tau la vai aki. Koe ke hatimia tene o mai ke tau whepaki mo ia se tane, hatimia se tane tene o mai ke tau whepaki mo ia. E ke tau maha iwi, o kulahi ange ke tau lawa lawa ia ki. Ai koe tau tō toke hai ahi,
koe ui pe koe tau kei whakawai o tau loto ke ngai ngā e te volo nof pe o tau loto tau ngahi ang hao tau moonga fuke kei mo ui pe te volo koe man whika ulakia o whakahawa e tahawa kei mo ui pe me ngai mawhai whakapolitikare koe no whakaauhai kau Kristiane i ahoni a koe man whika i hono wai kau kia siaina kau kia ngai whanuang ko Sultan ko whakaukai ia si kau Kristiane ko Nigeria pe he tau kuhiri na whakauhai kau Kristiane toko fituafi pe toko lahi au pito kau Kristiane whakauhai Nigeria kau e pe Iran tau lawi kia naiang hono whakauhai ngai whanua Muslimi Afghanistan koe ke ilo Pakistan tu kehanga Korea toke lau me ngai whanua komuniusi hono whakauhai mono tamate e kau Kristiane ngai mawhai whakapolitikare pero ngai mawhai whakalotu le vai na lawi kia man whikai hono tolu ia kong ki mui koe o whahawa he tātolu ai tu hake hange halami ai fotunga hange ko halotu hange ko sisu ka kure hange talakoni ko talakoni o nerea ke whakawhepaki ke whaitau mo i kakai ai o tuau nau kei puke ke ne wholofola me whakamone ai ko sisu kraisi evo ko tui ke taimi ko sione koe whakau koe Tohitapu katoa ai koe wholofola o tua he whakamotua koe whakamone sisu kraisi na hoko koe whakau fo kaike ne te kaike whataha e taimi ko ia ka kuosi ngawe akpe e siasi koe ngahi tohia, koe kanoni, koe ngahi tohia koe na stari, koe aha nau mawhai, nau toke, nau whaino hino ki tau tolu, he mea au tau tui ke, pe koe lau he Tohitapu koe ni Katolika Roma, Tohitapu koe ni Rio Tawha, pene tiketo tahaono, koe depositum fidei, ai koe mea ia koe tau tui ki ai, koe deposit of faith, koe mea koe ngai matu ungai, mea tau tui ki ai, me Tohitapu, nau si iai bea, pau whawhepaki ki ai, kei koe ngai mawhai whakalotu e koe ngai mawhai whakalotu e koe man whikai hono tolu e koe wanga whao koe ngai peke mou nofu ai o koe ke tau le siro tau taha man whikai koe ngai fu lau maari e ia o kutu ke whawhepake koe kalaisi wangai koe kai koe ke lau e he sofa witnessi koe o tua si su o whamoen mai beto i tapu e te tau tau koe o tua si su pia whamoen mai e koe si su kaisi ki mu aia e parahame koau koe wawhai e koe o tua e whakamotua ai ngā ke sisu ke te ia pepe na pepe e Thomas ke sisu ko e mo o tua pere ke banga sisu tu koe ko o tua wia kana na tari pe sisu me kai ke o lahe bi ngai whakamonia ia Tohitapu pe na mo e ko sisu kai si ko o tua ko ne lau ko alo ia o tua e sen vai hang fu ko o tua ko au me o tua mata ko ne lau ko ai ko inga koe ngai tui koe na whawhepaki e pego si isu koe o tuan koe show witnessi kau e pe Muslimi kau e pe mai māmonga e koe hui nau pēna toko si isu e koe o tua kehea me o tua koe tamai kau tau tui tau tau ai u mai Tohitapu kai koe tua taha pe kau nau toko tolu persona ke tolu ai o tua taha kai koe toko tolu ai koe pahai ai koe ngai tui hala e hu mai ki mui koe manu whekai hono tolu e hangei halami hange halotu ka na urea ko tala ko ni no whaka fishing ngai no whaka ikai e ko si su kraisi e for ai o tua ko ne fai ni tau tol for ai o tua foka mo tua tu mai ke e ko si su kraisi ko e famonia e ko si su kraisi ai ko foka fo ne fai ka apostol ai tau ma te tap ka to e han ke ko ko ngabe tala no ke famai no pe ko ke felawe ia tau ko ni Iran ngai me ko ia ko me beni ra mai sisu ke te tau tol ke tau ilo e hoko ngai kuongo tau pe e whetau ake ngai pure anga ka koe kamata ia ngai mamahi koe o e ngata anga e to koupe ngata anga e koe ke ilo hadano ka hono ngata e ngata anga ke tamai be tau ne ilo no taimi na me alo tra mai be sisu ke ne ilo e ai mahino te tau tol ke koe persona e tolu i he taha i otua ke tamai ulahi tamai e te absen mai ta 5 e sua valu ke pe no ke ko tua ke e tol ko ke famonia Tohitapu ke baptizo sisu no famon ka to mai pe ko tamai fola mai ko ke no sino asmai ko alo pe tu no fosino ai ka to o tua hifu mai lau mari e ta tau o lupe si ko to taha o tua ka no to tamai wilan lau mari hifu mai no mai alo fakakata ngai ngau ko alo ne fai heni pe haere ke aloia o te tuku mai lau mare maanio ni o ringi me pau tau kei nofu ki tau tolu mo e persona hono tolu ko e toko tolu taha o tua ai ko lau mare maanio ni ko mea asai mei langi pe ia ai tamai mo e alo
Koe ka otua ke he ua koe toko ua ia. Koe tolu taha i otua. Kei tau whamatala mau peke tau ngai proklama, ma tu kia tau proklama muyang, tau te lawe ai ke whapapau ai mea koe tau tui ke. Kei koe kia whika waki tau koe ni Iulani, pe mai ngai mea koe manu whekai, mai harafu ko Iulani. Mo whanonga ngai mea behe, ta noa ke aisa te Facebook a, me te mo tui ke koe loia. Koe mea mo ni tau ilo koe ni. Koe whahawa he ono, o ase ke te tau wes tolu mo e wha, na vete hono ua koe o e sila. Pea whanonga koe no ua e mea mo ui pe mai hao mamata. Pea alo atu e hosi e tahna e kula kula. Pea nai tuke te ia nai heka i ke ne toa e meri no mei maamani. Pea ke nau whetama te ake a ki nau tolu nai atu ke te ia. Ai pea nai atu ke te ia e hele tālahi. Ai koe tahine ngai mea koe pure i pehe otu. Ai koe no uhinga ngai sila e fitu ko ia. Kene whakaha koe ngai mea ko tō pe o hoko he fu i waha taimi koe ni ko whanofo eko si sukaisi koe pure fu universi talo ni haere hake. A koe nei haere hake a fio me to matau e tamai koe ia pure ke fu universi. Pea koe ia ne vete ai sila o ku tuwange me whangahaosi koe ni. Eko whangahaosi unau hau. Koe kau tala whekau ai otua tuku mai ki maamani. Ke nau omi ai ngahi whakamau whakatokanga. Ai kono lau to tonu ko ngai whakamau whatokanga ino whai ngai hange ko ngai matangi whatoi tonga hange ko mo ngaf ko mofu wik ngai whai ngata pehe pea kau e mono to o e merino ai ko hau e hosi hono ua ko sila hono ua to hau e hosi kulo kula ia pa ku teko tala ku hekai o hau e kene to e merino mamani ke whetama te aki. Ai ngai meron da tau sia fai e Hamas ki Israeli ki he Hamas ko fambe ke mahino wa fa afi be mamani a hon ke po ai kovi ai ko tu ke men o uinga ke Tohitapu ko fu fra holo mui ni ko ke tau ke tu ke mon a ko mon fo ko to mon tu lo ana tau famata le tau mai proklama ko hiri to mon tu lo ka tau tak mon na pe ne ki mon ni han pa me ko ma fere ka kai po ke kakai ko han ko Hamas hange ko ka taki ko no Iran ko fanong pe we kakai no pe no ita no hof ya America ai branga Iran ka ko ka taki ko no po ke ngai me fa tau toi pa no loto ke no ke fa au ha ki tau ko kristiane ko we ko anga no tu ko muslimi pa te no ma no tole no ha no ma fa tom ke fa ngata ke te no tu fa tom he no tu no fa au ha ki tau ka toi nga mamani ake nau mafa to me ko me nau tu ke kai ke ta pe e ki ake ne keresi ba mane pe mo anga no uivi ne ngo kamat pe ke asi ngawe ngai mea ta whakalau ko ni mamani a honi ngai mea ke tau lawe ke kai ke ko hosi kulokulai ai ko sila hono wai ke tau ilo ko stu mai ki mamani pe ku pure o tua ke ngai tau me ngai mea no time he ko tua pe ku ne o me ngai tau ta no ge fa mo tanoga ko le tu ato ko time ke tau ko time ke merino ko time ke lakumaka ko time ke o ko pe no time me ko to pe ko ngai time ko tau ngai time ka mai sa me to ta o ko afni ma pe o tua ta falala pe to ka tau o tua e me ko to pe ke fa va he o no ve sto fa no ma vai valu ve su owa ta mai pe ke tau ke tau i lo ko natula ni e mama ko eni he nai fa mo la lo maman ke mu noa pe ko va inga ne o na ke loto ke ka ko me e te ia ko ne fa mo la lo e ko talu tau e to ko a mamani pe fa mala ia e kere pe mala ia ko to pe ai fa tau mo i ke mate time ko to pe fe to e a ke mamani ko ke tau te lava pure e ngai fa ingata o ku hoko ta mai e lo mo vai valu ko me ko fa mo la lo a mamani e ki he muna ko ke tau tolo pure inga me hoko pa ko ke tau ilo tu ka ha no inga tau me veo to ai ke tau tolo ko i ne pure inga me pa ko me be tau fai ko tau falala ke o tua o ke ni e tau mo ale ka po ke tau mo tau mo ale o ko ke winga ko ke tau mo ale o me ngai ko be ko o ke me o tua tau mai afio i langi ke te mama ni ke tau tolo ma lunga no ngai alunga on ma ulala tau ngai alunga kai ke ai ko ngai me be feto e a ke mamani o tari ke he ku haia ke au ha ke tau tari ai ke tau atai na monu ia ai fa nau ai oto ai ku nau tari a maman tari me ka to ko ni ke a ko hare mai ko si su kai si pe ha lang ia ki tau tol
tau tui ke eko si Isu Kraisi tau kau ke sias whakalangi koe o tua ko mea tau tui ke eko si Isu Kraisi he ririu ki tau tolu tamai paula e whilipai vai tolu e sio nome wata e ririu ki tau tolu ke mak hono tatau ko collection vai tolu e visro ki moe ua te tau mak e tatau langi apa ko mea tatari kia mama ko ungai whai ngata ko tau koe nu tau whanoa ko e tau koe ni ko e konga beo e langa kamata ngai mamahi a mamani ko he nau whakaamu ke hokoma e ko si Isu Kraisi ke hao veteange ka kai o tua kai whafu o e a mamani ma te whafu o mea ko toa pe e tutu e mea ko toa pe o vela vai ka e ai langi fo o e ai mai whanua fo kai ke ko ngai whai ngata ko toa pe hoko o kau e tau koe ni tāmate e Iulani hona o ka kai to me toko tolu manu ni mafe tāmate koe na whai Hamas koe Israeli mono ngai mea la lahi ko hoko kau e pe mo tau koe ni ko mata ke si mate me kau sotia Amerika mate me kau siviliane Israel ai tau sio ke ngai mea ko ala Israelia o hofi ai kau sotia me ka kai kau taki ko Iulani me ka Iulani o hofi kau siviliane whanau mau beke ke lau koe ni genocide mai hafua o tala ko Israel na whai genocide o kukui e kakai e ko ia ko kakai o tope o mamai no whenga ke tāmate, koe unga genocide ke tāmate e matakari o Israeli. He koe nau tau whai tau mamania pa me kau sotia o Israeli. No tāmate no e pena te kau, koe kolope ke ilo koe siu koe te nau tāmate no te koe genocide ia. Koe mea koe koe no tāmate e whakaauha matakari me mamani. Kau whai whakalala Israeli he nau tau, ke tonu ke pehe, ko kunga e koe tau koe tonu whakalala ai. Kau whakalala Israeli nau tau koe mai Hamas, kai ke e tukua ki COVID e pe Israeli, tukua ki pe mai tau koe ni, e tukua ki COVID e pe mo Amerika e pe kunau ukamatan ke rea mai kaka e ke ngai loi koe e pe kunau tāmate whangi whanau i. Sai, ka baure au to o mo on tu loa me maman, ko ha ho toton koe ke toi talamai kua me uhala. Ka me uhala ngai mea koe ia. Ka bau pe koe ke te hamoni ke tau tu kia, ko ha koe te tu mea talamai o ku COVID genocide, o COVID no whapongi whangi tamai ki mo mea. Ika i ko natula, i ko tau tope o tua, tau tope Tohitapu, tau tōrewa ki natula. Ko natula, whakaauhau kaihe laione tia, o ku kaihe e ika e kere mutu, kaihe a ngai whanki ika iki. Aia, ko kuhinga, o koe kia moon tu uloa e, ka pau koe. Ko au e ko teo koe moon tu uloa, ko Tohitapu ko tua, ko whai ea rea koe ni. Ko moon tu uloa ko tau kawei. Ko kuhinga i kurea, ka pau kate ke toi tui ko ha moon tu uloa, ko ha ho moon iu ke toi tau kawei mai. Hai maka tu unga moon iu ke tu wai, ke tau tui e ke te koe. Kaike, ko moon e ne Tohitapu, ko moon e ton ke moon tu uloa. Tamai he iko si Isu Kraisi luke vai tahtolu. Ko ngai whai ngata ko tope ku hoko. O kuhinga ki whakatokanga koe, o te ke pehe koe ia tau, le reiang ki tau tolo he kakai to, taha whia koe ne mate koe tamte e Hamasi Israeli. O na ke pehe o tau le reiang ki tau tolo he kakai koe ne toko tolo mano ni maafe pia ne tamate i Iulani. Koe ke tau le rei, koe ke uhinga si nau mate a nau tolo, koe tau le reiang ki tau tolo e ki nau tolo. Ai koe lau si su koe luke vai taha tolo, ves wha ke ni ma. O na tau pehe tau le reiang ki tau tolo kai koe nu mate he tau koe ni, ou. Ka tau whanong ke ngai mea koe ni, kono ako naki o peheni pe. Kaya luke vai taha tolu ves tolu. O kou tala te kumo tolu. O kui kai ke pehea na tau maa oni ona ni tatu e kakai onu mate he tau. Peka pai kai te mou whakatomala. Kau pai kai te mou whakatomala. Te mou mala ia ko toa pefok. Eia, koe whekau e tau koe ni. Ke tau whakatomala. Koe whekau e tāmate isi kau sotia Amerika. Tāmate isi kau siviliane a Israeli. Tāmate i kau taki lotu koe mo hai o Iulani. Ko e whekau tape, mou whakatomala. So koe lau si Isu, na anga fu, na ranga si Isu, na e whanga si Isu, na e kakai na anga pai lato tāmate i kāreri o hui ako nau toto e nau whei lau, pe na e mo i taua na e holo i sei loami o mate e toko ngafu mahawaru. Rangewa si Isu, o mou pehe, o koe nau mate, pe na wanga hala lahi angi aki nau tolu e te tau tolu furipe, mora ke mama. Ako tala te kumo tolu. Pai kai te mou whakatomala ko toa pe, te mou mala ia ko toa pe o pe he whakisio. He koe whekau ia, e ngau vai taha whitu ves tono, taha pe whekau. Taha pe whekau ki maman kato. He, koe hiko whekau koe, tuk mahe o toa ke te kitau tolo, he ahoni, ko hokuma no alo si Isu Kraisi o pekia, ke ai hamaka tu unga, ke tau mao hai whakamore more tau ngahi ang hala, pe tau huai ke mui ta inga tau, taha pe matunga koe, ko si Isu, ko ne pekia, ave e kuhia, ko ave tau hia, liwa e tau mo'oi.
Koe ke hata hai mta mai mo ui a si su avene hia he kei whai kowe pe. Mai naka tau tau te kei ririu ene mo ui ana te kei whanau fo o ui. Koe ririu e tau mo koe ave tau hia koe uhi he kua tau whakato mala e koe sikurasi pak tau ta foki pak whaia e ki o tau whakafo o ui mea koto pe. E koe whekau whai koto pe mamani he tū kunga koto pe o kau he tau koe ni Iran. Ke mō whakato mala he te mō auha pe he koto pe. Tūnuku mai whamau e atua, tūnuku mai whaauha e atua. Ke te tato. Sai ka mana tau siu ke pranga koe no Iran. Tau e whaa fitu e pranga koe ni kono makatu unga koe tohi Iulani. Seu tau ilo e be koe whenga pranga whaawa, whapopula, whamalohi, whae haua. O rawa nea whi reporti koe e United Nations. Koe whuke wharara whaua ke United Nations ka kou lau e nau reporti. Nau tala no whamatala e ke ki tahine e tau tahaua. Nei whakamari ia mo e motu a vai vai. Tau taha tolu si whaere e koni waki tamae. Tuka tau tala no mahino pe. Tau taha walu ki tahine ko tau se tau ni manu whakai haua e he motu a koe ni. Hanga eo tamte e motua. Hanga he pureanga i Iran o tūtun tau te amate ki whiwhini. Koe kia ne totonu ana ke tamate. Ano mari e whakai haua. Museo ke whai ngatui koe ne muslimi. Tau whakawhetai ke o tua. Tau ilo ai mo oni mo e loi o hamea e no fua. Sio beke kau whariti, koe ni wole Amerika pou ki kasa mo whefu. Ko kena ilo no tau kanau kao o whariti i kasa. E tāmate ia ki mo tau kau whariti kau kei mo ki mo tau. Koe ki ngofua i Iran mo i whitu o tāmate i kei. Keike, ko koe ngā ki tānoa ke whakai haua koe ni kakai i Iran he branga koe ni. Tau e whaafitu e na whakai haua. Tuke hangi nau tāmate i koe ni kau laka whaha pe whafofua koe ni lau koe ni United Nations na report koe ni United Nations tau kua si. Koe tāmate whakairifu taha ni kua hoko he historia Iran talu ni tu. Whafofua ke toko nima manu tolu wafi. E na tau aita tai nei koe tolu manu ni mafi. Whafofua ni United Nations toko nima manu tolu wafi. Mi me koe vai ua ka kai o tonga. U toko taha kilu pia tonga. Si, whakautange. Ka hawa hafu mawhai behe o muslimi o whakaauha ai vai ua ho tau kakai. Ko mena whai e Iran e pureanga koe ni aini koe kwanga e Israeli pa mo Amerika o ange ka teki nao tolu whamau to tonu ai o tua. Na hanga no whakai haua tangata mawhini. Kono whakatanga e koe kau Kristiane. Tala mai koe tau anō wa whana te riu ngā ono ai hono te whakalahi. Kono whakatanga e kau Kristiane. Kono tautea koe kau Kristiane mege toko hiwa ono na tautea. E tau anō wa whakato no tautea e nau ngā we fui tau e wangea wono tolu. Mo whautange. Mo whautange whakairifia, mo whakairifu. E whainga pureanga. Pure i he tui whakalotu koe ne moslemi e nau whakai haua to tonu. Ko seo he, nāla kumi he kūkol. Ai mea ko tui kai moslemi. Uno hangena tolo mimio e mea ke hange kuongo mai koe. Koe tui kai nau ofai ka kai whewhine koe to tonu e whawhine. Kai abit ke mooni e lau koe ia. Koe ni tala mai United Nations te tau tono whakai haua, whakamari e whanki kaure ka whautange. Ki o whine tau ta haua, pe awe whamari ma moto tau ni manoa. Whaere tau ta tolu. Kia mea be, whari rifu e ke tau whakau kau, ka koe tui whakalotu e koe tau ta noa kai moslemi. Kono winga tono e ke tau o tau mo ke tau to ke tau tokanga. He komata ke huu mai, pa komata ke huu mai no tau kakai. Una wafi o tau kakai murini. Tau tau tangata hono hoko, wawhina toke moslemi. Whairi whia pitu whakaukau. Kono uinga whoki, e ku hanga e moslemi au discipline nau tolu. Mea na tonu ki tau whai koe ka nau tolu. Tau ako i nau tolu koe mea ko discipline tau lotu. Whai tau lotu wha family. Ako toa pe whai e lotu. Lang tau wholofola ngai mea pe. Koe ki tau whai ke tau whai nau wawhi. Keike. Koe tau ene whaono. Hono whai whamamahi koe ni tau. Tiri whamamahi koe si bau. E kau tuhean kau siu, ka kona whamamahi koe kau Kristiane. Tala mai pete kia doi toi whakaha, o kui e iai taimi ai o tua, tene hangai e ia o whai e whakamau, o e ngai whonua, tene totonge te kina toa, ku whakahawa e tahi vai nu e siua, ne pehe, wanga tonu o maa ni oni e ngai whakamau, e ne whakamau e whiaua ki lahi, aina ne uri e maa aki e ne whiaua ki, pa kone totonge te, e toto ni kau tamai eki. Aia, e pau beke tō tongi o tua e toto ni kau tameo eki. Ngai Brian koe ni unau whakai haua ki e kau, e si kau Kristiane. Tau siope e o e heka ke alu hawa takai koe toto e kau Kristiane. O tānaki e unau tangi hake lalo ori tāke o tua. Pea e whai o tua hano whamaua ki nau toru. Sai koe uhinga koe pōpō a Isleria koe ki he
ke tau koe ni. Koe ui he ko Iran no ranga whakapaanga kau tau toi koe ne Hezbollah, koe Hamas, koe Houthis. Ko nau tolu na whakapaanga whakanau tau mo whakautan ke whakau koe uhinga na whanau tau ngai kau tau toi koe ni. He koe tau mua ai Iran i whakaauha Israel. No tau mo ko tau rea ake ai tola Khomeini ai tola Khamenei en kwa ko ni ai fo ko inga ko Hamani ma jo Hamani ko ta no ko tu pesia e ha sivelo mo ko nga ese ta ko Hamani ko no po ake a ni ko Hamani ko Khamenei pe ko Khomeini e u po pe e ta no ko Hamani ko matu na ko tau e fu aka ko ne frango ke tamate ka si pe ne te ha pe Khamenei ko ni oni to hanga be ia popo ke tamate e kau Israeli. Kage, o famanat ma ke tau tolo no mi po vai wa tolo vesi valu. Ko kakai filia e o tua ko mamonga kako Israeli. Pe ko pe la ki tu I moa pe na ne finga ke famala ia e ke famala ia kakai ko ni pe ui mai e ia pe la. Ha o pe la mi talange ia no mi po vai wa tolo vesi valu. Te famala ia fe ki na tolo ko famala ia e o tua. Pe te utu ki tala I fe ki na utoro kai tu ki tala I tua koe kuongai ne fiha kamata me Haman hopo giai hopo mai kau loma e kuonga koe o se kuonga si sukrai si o whaka auha si whengi whaka auha kau siu pe ririu hanau hingoa ko Palestine hingoa e whonua ko hingoa e kau loma a koe ko Palestine hingoa e whonua e whonua tala o whaka whonua Israel koe hoko osi hoko kau sia mane koe kuonga ne fiha koe ahoni tu ka toa maaman o rea te whakaauha Israel. Ko whetau tolu tonga, whetau Baremia, ko whetau whafofonga ke United Nations, tau tu mo Israeli koe o tua Israeli tau monu ia tonga. Tau lau monu ai na tari he o eiki mo e tu ipak tau lau koe monu ia ki tau tau. He anga whewhea no tu ki tala ia kakai whamonu ia e o tua. Sai ko Amerika rewa koe ngalahe na upopo na tolu ke tau koe ni. Koe koe loto e kakai koe ni ke whakaponga Amerika. Na loto ke nau mauha nau mea tau whaka atom ke nau whaka auha Amerika, kakaio Amerika. Sai, koe whatongia ia o President Trump moha taki pe o hawhanua kau e pe atong. Ka ia no o hofi pe, ka ia whakau pe ke tāmate I ho tau kakai. O ke tau taki ke ne malu I ke tau tōre. Koe whatongia whaka o tua ia o e taki whapolitika reu rau ke aloma vai tātoru ves wha. Koe tamai o eikia e o tua. Pe a kapau ku ke whai aia o ku COVID. Hangere mea koe whai Iran talo ni mandu e tai fitu Ivana na uri ukawa pa nau puke pōpura nau tolu e kau ngau e ambassador Amerika koe I Teheran e aho e whange au tupu. Nau nga puke pōpura I nau tolu. Pe whai tuk whai area negotiation pe tuku ange mai ki nau tolu. Eia, koe umea pe nau kau hano whapaanga Hezbollah, whapapō mate kau Amerika, kau sotia Amerika toko wange au tupu I Beirut. Ngai ta ue tai o var mo fulu. Na he apu te ngai koe u whai he puranga koe ni ke kakai o Amerika. Ne kai ke whai e kau tatu Amerika kua hiri. Ha ngā ue ke mahino o ku koe. Koe nau ngā ue koe u whai pau ke tau tea. Ko Trump bena ne anga tamate I whaponge seniare koe nau tolu ko Soleimani he. Ki mua he raktemi koe Trump. Pa koe te hana Trump au ne whai e whamauta tonu. Koe mea e. Ko ange he o tuai ma whai koe e ke taki whapolitikare. Ka pau ke whaha koe. Mana wahe, he ange u kai ko ne to'o noa pe ai here tā, ko tamai eikia o tua, ke totongi, ke tautea ke te whai kovi. I ko tak whapolitika re, ko ia pau ke ne whapapau, whai whamauta tonu e whonua. Tautea whai kovi, kai whakatu mau, kai pōpō ai, kai pōpō e tau ataina, ki nau tolu, nau ngā we e whonua. Ko e tau ataina ko e whonua, o ātakai ki tau tolu e lao. Koe tau taina, koe kai mea koe tau taina ta ia halao, koe whaiteri haa ia, koe malaki lao ia, koe ta ia I halao ia, koe mo veu ia e to'o e lao. Koe tau taina o tō peu malu e lao. Whatongia e taki, ke puke lao e whonua, ke ne malu e tau taina. Ai kono uhinga o tōna ke tokanga, bita pare mea koe ni, kau whaito kona tapu, mea fwe ka kai kuna o mai, whahu mai ngai mea koe ia, koe tau whonua, tokanga ke tautea ka kai koe o ku whama ke tautea mate ka ai whaito kona tapu kai ke whakara loa ma peke te tau tolo e tau o ku tu loa ai koe whakarea prevalent dominated ai koe whangai whire whaparangi o ku tu loa
ai ngau e kau whaito kora tapu i o tau whanu. Kaike, tau hufia pe mo e pare mea mo se ni ngau. Whai kua kua ngai whai ngofua o whai e si kau takuna e hapa ka piveni na whanau pena ne whai u ngau re rei ai. Tau whai whia whai a taha re rei ngai tūku ngoi tau whanua neong ki whia pe piveni ngai mena ne whai. Kaike, koe uhinga koe tau whamatalan ke a ngai sio ai otua ke tau koe ni ran sio ai Tohitapu ke tau koe ni ran. Koe haho lau o tonu pe whala e tau. Ka koe haho mea fua, ka pau ke pe tonu. Koe haho mea fua, ka pau ke pe whala. Koe haho mea fua, natula. Ai ko whakauhai he manu malo, he manu vai vai. Pe koe ongo i pe a au. E ke pe tau ongo i tau tue tunga koe ia. Pe ku loto ke toko lahi, koe mea u ke pe he o ku whala e whenga tau koe nuk whai. Te tau te lape to o ririu he tau loto, pa loto toko lahi ke a mea o kou. Tau lape to ririu ke loto toko lahi ke a mea o rei pe loto. Pe ko ngoi pe me to tonu common sense ke he pe o ke he pe tau common sense a au common sense a Trump ke pe ko mafai tau fai ke mafai ko me ko malanga e toi me hen puke ho tau fonua ke tu ma e Tohitapu he ko fola tau tua ko mo onia tau tua ke tau mo aki tau ni mai amen malo tu mo me mai mo me a to fa